vai ule December ni som ni le pariat ni a tun tum chu thu rang kan lor khom don ani kumin sa ni som ni chu kum chia ani a thil thalo rang kan ria a keima ni nge point kan tok boka hripui leng chu thu ran ni se he hrileng lo po hi chiat na rang thleng soitura tam em ani sa ni som ni pakhat lo her chuak tura ro kan ma hun azia om chho tura mitam takin kan ngai nge yang ma se middel baba venga rilok na athleng ani nga chuan sang ni som ni pakhat lo her chuak tur hian har satna na men lo tak aron her chua pui dona chung thil chu kan ma chon le ngei angai don ani mel mitam takin baba chu zol nei ani lo ti in an soi thina ma se athil rilok ero tam tak adik tlat loi si ani January ni somthum pakhat sangkha jakwa som pakhata baba venga hi Bulgaria rama apianga kum som pani mi ani in thlichia in van boruak sang takmaya alen chowa ni rei fe liam nuwa achung ten thi chong in anchara amit ero adel zuita ani maktak main thlichia in alen nuwa amit adel tak nu chuan hun lo la om tur malam hun rilok theina aneita a dam lo te po ati dam thei ti riat ani bok malam hun thil thleng tur rilok tu te jinga baba venga hi khovel mi te riat lo ber pol ani achan po athu rilok te hi a thlen dik thin wang ani August ni som pakhat sang khajakwa som ko paruka kum somriat pangami ni in athia adam lai hian kum sanga somsari pakua thlenga thil thleng tur alo soilok ani kum sanga somsari pakokuma chuan khovel hun atop don ni in a rilok bokani a soidan chuan kum sang ni jathum somli pakhata chuan khovel hi chen na atan atlak don to lova thalei lunga le khovel pon lama te mi an khosa don ni in a soi a ming thamna em pakhat chu America rama chiat na thleng 9/11 kha alo rilok ange ya thleng ani awangin mi ten mak an ti hle a athi ma khan ti hian a soya arab thak tak zet America chu thir sawa in ado dona sualna nei lo thisen aluanga nga ching ne ko ham an lo chuakang ti ena soya he thil la soi hi September ni som pakhat sang ni pakhata alo thleng dik ta chi ani thir sawa ati chu thlo theina ani a misual ten thlo theina chu hruai ko in US in chong sang tak pahni chu an su cheveka tin sualna nei lo mi tam takin an nun na an chan zui bokani kha sang ni som ni kuma nat na hlom tak alo chuak don ti asoi ange in COVID-19 chuan na satakin mi nun na aswat mek zela Donald Trump an COVID-19 akai tur thu po alo rilok diam to bokani a rilok na te hi thleng dik tam tak omma se dik lo po tam tak a om ve bokani baba an sang ni som ni pakhat kuma thil thleng tur a soilok thren khat te chu heng te hi ani tram atla anga chiat na rap thak tak a thlengang ramlian tak pathum chu antang kop dona dragon chak takin khovel bi hring te hi a hual don ani ti in a soilok bok ramlian tak pathum le dragon chak tak ati hi soifiana anei zui lawa enge ni ta ang ti chu ma ni angai tu chhunjam mai chi ani ome khovel mi hring te hian har satna na men lo an ma chhon dona an rin na awangin anin then dar bokang ti in a soi bokani heng sang ni som ni pakhat thil thleng tur chanchin ngai nom lo tak a hril lok te jinga hian chanchin lom om tak pakhat hriat tur kan neya kan sarnat na dam doi hun rei tak an mu chua theilo chu adam doi siam chua ani don ti asoi lang thung Europe rama muslim ho an lian chho don ti apuang lok bokani pathian zara kan damanga nge lo thleng zel chu kan la kha zelang chu eng puani se kan khovel hi a hrisel to lova kan tharau nun hi a himem ti hi kanin bi chian apoi mo view ome the beating retreat kumsang khajakwa somnga pakua atang to khan khel lovin ni tin tlai ni tlak suara Amritsar India Punjab le Lahore Pakistan Punjab ramria Pakistan lam site waga Lahore district Punjab Pakistan khuwa khuan phir in mel makum hlun ram sipaite Indian BSF le Pakistan Rangers chuan kumzabi som pasari nalaya British sipai ho lo ti dan beating retreat anti paretin anin per khong khum thina
anti dan po hi sipai lam dan pa ngai aya sang uchuak taka ke khain au po an au teng zual hle thin hetia an lam zo hian ram pahnih sipai te chuan ursun takin an ram flag ve chu arwalin an la thlariai riaya lelama duty ten za na chibai anin buk ton nuwa atuk khuwa awar ma chuan ram brigade chu khar ani ta thin ani August thla hian India le Pakistan ram pahnih te hian an birthday an lom thina waga a Pakistan lamin thutna chordo an siama chuan mipui engemaw zat chu he beating retreat an tur hian an fuan khom thin India ram lama po hian hetiang deuh tho hian mi sing khat sanga vel thutna tur siam ani ve thina ni khat leka in upat hlei ram pahnih te Independence Day August ni som pali le ni som panga sangkha zakwa samli pasari hi waga ram ria hian ursun taka manzel ni in hei hian buaina nei cham chi ma se unaw chul khat chuak an ni zia ain tirna ani ber ome indo pui pahnih na zo a India la op tok tu Britain khan chu ram zau tak mi chitin chitang chen na chu a chhuah san angai don ta a mitin mai chuan independence chu an tuipui emo ti turin an ngak hlel hlom ani Mahatma Gandhi hawa Congress Party in rorel na pakhat hnuaya om khom an rot lain Muhammad Ali Jinnah a Muslim League ero chuan chuti laya India rama cheng mi hring za asom thum chu Muslim an ni a Hindu majority hnuaya kun kum khuwa tur kan ni loveti in ram hran nei angiat tatlat maya sakho inkara in tual vuak na men lo a chuan nuwa British Viceroy nu nungber Lord Mountbatten a chuan thutluk na man mo thlak tak siamin India ram chu ram pahnia Bangladesh la ni zui tur is Pakistan tiamin pathum anima jok a thendar ta ani Pakistan ngei po chu ram pahni voina Pakistan West Pakistan le Bangladesh a East Pakistan na te threnhran ani a anin kara India ram kilometer sang ni laya thui atla japani kumsang khajako somli pasari August thalai hola ram pahnih te anlo pian ta ka khan thil akal tluang viau donemo antia alo ni teuh mai silo sakho buaina na satak chuak zuin hunrei lo ta chungin mi makta duai khat velin nun na anchana makta duai som pangadang chu an in le lo atanga chu anni Kashmir la rama po buaina hi chuak zuin Pakistan nena an in rina kilometer jasari somnga athui dung tluan chuan aching chi vet zota a chumi ngong kal zela chuan indona pahni kumsang khajakwa somruk pangale sang khajakwa somsari pakhat khana chuak tange nge a avoi ni na zoka hian mi nuai nga velin nun na chanin pi indira hawa India in Bengali tong mangte apui ruk char chang nuwa is Pakistan la tang chuan Bangladesh alo piang tabokani muanna a tak tak thei chuang lawa kumsang khajakwa somko chawa khan Pakistan pui hel ho chet na wangin mi singli velin nun na an chan le a kumsang khajakwa somkwa pakwa phei chuan Pakistan sipai ten Kargila ram then khat anron luah nuwa Kargil war achuak zuya fit sang riat chuanga sang tlang cheng chia thathum chung anin beani kha inka hai thu thlung kumsang ni pathuma tang khan an jiak chungin Pakistan sponsor helpo rang te chuan vo in thleng hian poi an la khoi chaw lo thungani geopolitical analyst ho chuan thil hi an lo chi khopa ram pahni politician te anin kom ngei apiang hian Kashmira buaina atnai anti engwang tak niang mo hei hi tun mai a hian adik zuala ngai ani a mandewa Prime Minister Narendra Modi an Pakistan Prime Minister Nawaz Sharif atlo nu loka khan Indian Air Base bei ani a helpol dangin ramria thi chil bom mangin sipai sompa kuwa an thatbok hemitum hian commando team thahnem tak chu Pakistan a tirlu ngalan ni a Kashmir bordara inka na athleng zui nge ani kha akha to ka India thin thok le put thin hi a om na lai tak a oma Pakistan aya mi hring alet ruka anga zok ba ka economy ya po alet riat lai na sang zoka aram angjong po in alet li velin alian zok bok nu thuri zuam tur hi chu ani ve reng mai chuti rualin ram pahni ten nuclear warhead an kol
bel bom hi zachuang ani a hei hi an hreton kar ani ang pumodia Hindu Nationalist BJP kumsang ni song palia tangaron sarkarin tun maya surgical strike avane nu phei khachuan tongka mai ni lo chet zia in anin chang ta zau zawani rampani te hian nuclear man masak lo doctrine an kalpui ve ve na in aruk tak chuan anin kaw ru rang thawinarin oma India hian KG Zathumarit Khovela cruise missile thok chakber BrahMos 3 Pakistan ram chung khoilai po sai fu chat chat tur khopa kap dikte ramri bul Lahore khopui minute khat leka kap phale an khopui ber Islamabad po minute ni a kap phut sut thei akol te chu achuang hle ani hekum somsari chung in mel mak na hian India tluk zetin Pakistan po hi ati buai ve thawa ram himna adher thonge ti in democracy aya sipai general tuten emo sarkar an hup bet thut thin he buaina kum hluna wang hian kha chen culture le tradition rang ranga lo tong pui to India aya Islam firna Arab khovel Afghanistan le adang an lo hoi lo thei lo fowa ram mi puiten hei hi antor pha jing le ani chuti lain Pakistan buaina kai noi neu hian India po aram then om tenena an in lai chin na ati chiat pha na sa hle angai ania Southeast Asia a aram hlazok te ngai to chuan aram ri ain tong pui tele a che velami tenena an in sum don ton na percentage hi asang lo thin hle ani tun maya China lian zel le arama muslim tam takte ti du da a an mei chia te in thuam na thenga khap sak chung sia Pakistanin atlon hu reng mai te Donald Trump policy rin lok har thei lu tukte chumikara North Korea lorum char reng mai nen ram then om ni sia kum khat chunga dollar billion ni emo chau in sum don ton nana mang Pakistan le India in kar hi chanchin ngai nom tak ani reng mai soito angin November ni ni sang ni som pali tlai khan waga ram ria ram pahni sipaiten flag an lak thak nu loka mi pakhat chuan bom ti puakin mi somruk an thi baka midang za som velin hliam an tur boka kumsang ni som paruk September ni som ni pakua aram pahni sipaite an in ngur le nu phei kha chuan waga a border closing ceremony hi lanai zel ni ma se India ram lam mi pui thut na hi enge mo chen khar zui ani hei wang hian nge ni nikum Diwali lai khan BSF te chuan Pakistan Rangers te chu kum tam tak an lo ti to thin suit an pedu lo ani phatsan tu British spy le Soviet Union agent nikop George Black chu kumsom ko pariat mi ni in Moscow a athi Russian Foreign Intelligence thu chu in atar landanin maniram phatsan tu notorious British traitor George Black chu kumsom ko pariat mi ni in Moscow a athi ti atar langa British spy kumsom ko pariat mi hi warm up scrap tan in atangin sangkha jako somruk paruka atlan chuaka Moscow a ahun top amangralta ani Black hi Rotterdam a apianga Cold War hun lai khan British spy ni chungin Soviet Union tan arukin alo thok reng ani ti hriat chua ani bok Black hi UK Secret Service MI16 ti a hriata officer nga chetlai ni in he adin mun hi mangtangka in Soviet Union nena British thuruk thahnem tak alo hlan chhong thin ti hriat chua ani sangkha jako somruk pakhata ram phatsan tua rin hlel ani awangin Lebanon atanga London a alo kir le nuwa man anita ani thu nei tu te hnena M16 chungchang an zo na te chipchiar taka channa apek nuwa Soviet Union secret agent ani thu ain puang zuya kumsomli pahni chung tang tura achung thu rel anita ani wormwood scrap tan ina kumnga or atang mantia atan pui mi pathum te pui na in atlang chuaka camper run mangin English Channel ka tlangin Northern Europe lama antlana East Germany a lutin hetatang hian Soviet Union a antlan lut le ti an soi sahni som pahni kuma akum som kotin lomna abuat saya heti lai po hian amitin khuwa amufia to lo ni in an soi SVR Foreign Intelligence Agency spokesman Sergei Ivanov chuan George Black thi thu hi
puangin legendary George Black a talo ti in a soyani China sarkar chuan Christian tele Christian na kai hnoi thil ti top tumin na satakin ma alameka jiang rin guo director Good News Mission in China chu Christian le khabu ati chu awangin dan kala sumdon na kalpuya pu ani a dollar sang thum India paisa chuan cheng noi ni chuang choi tur le kum thum chung zela tang tura chung thu relani Good News Mission member dang pani po kum thum le achan ve tang tura an chung thu rel sak ani bok hetiang bok hian Christian te le khabu chut na nei tu mitam takpo kum thum chung zel tang tura hrem na pek ani lom bitter winterin a report danin Good News Mission rongbol na a in nam noi mi som ni paruk province sang som pathuma mi ta chu hetiang hian poisa choi tir le zel tang tura hrem na pek ani lom Good News Mission hi guangzhou khopuya bunpui nei an ni a le khabu an ti chuate hi looking up le colorful dreams te an ni a heng le khabu te hi testimony le rongbol na kai noi tarlan na ani heng le khabu ti chuana in nam noi te hi man le poisa choi tir ani ta ani heng ba ka hian China sarkar chuan dan phallawa Bible le Christian le khabu ti chuak tu tam tak te manin poisa a choi tir bokani kumsak ni som pariat khan online panga Bible hral chua hi an lo khap to a kumin September thla khan online a Bible zuar tu chu kum sari chung zel tang tur le dollar sing thum India poisa chuan nuai somni pakhat chuang choi turin dan lova sumdon na kalpui ti rem ani nge China communist rorel na hnuaya hian mipui an che ple a abik takin Christian te an chep zual internet police te anom hran veka email a po pathian thulam hoi an tar langam lo man chua ani chuan hremna na tak pe kan ni thin China rama Christian zel tang mek le ti du da tur mek te tan tong trai ila Christian an lo pun zel theinan idil pui bok hang u